Mubunge wa gicigo kia bunge giatigane East Mpûrû ABURI na achokeretie gavana KAWIRA migambo yawe yegoro yegie gutiganira Kîrumi migambo ire irarirwe ni gavana Mpûrû South akerekire mambura ja guchokia nkatho skurune ya Mutewa Secondary Mpûrû na etete na mbere na kumeneria weja ni bwa MIBERETHI ya RUUJI na matanki akiuga Meru ni gwetia maendeleo jangi ja gitumi jatijau ni arakinya amuchokeretie na kumwira gutuo Ûgûkîra gutigirwa Kîrumi akiuga ageta na mbere na gutetera Meru kenda bona witi na mbere mukiri wa mithika ari na chona njirendiko mtu ambiye ko yawo ngai to oversight to ko gwitha na utembe chora leta ko oversight age to tete wamba gwe kamere no ko bibyo ndeje otara imbie jete otara no rongo antu batigane abuno ntu urongo bumenyawa kabo kali urongo ba meakega nantu bagathi bakwire ende bo mwaka yo meri etano lekalije uo temba gwitha le kunenea na ndipo muona nuntu iba ogene no le onge no tembreki cia kwaria ba ogana pambiri ondoki ya thirikari mwire ni tukwene tigana mwa kuruke dote kwenda Kîrumi Imiario gavana county Meru Kawîra Mwangaza kendionga yawe ntereti ya bogete Mpûrû South ire kuseleti mubunge otigani East Mpûrû ABURI urawete ote mtokira kuwatwa Kîrumi nonto biraba wete ne akia Meru uweta mtu akawa Kîrumi auria kiuria kazo kauria mbio na ndo batiane bakuwa bakauria kiuria na akiyo bakwenda ake akwithire rwa turi au coolant siombe chenena kiberesia ake akwithire rwa turi au kiberesia kinengere 100 million project ake akwithire rwa kiberesia kiaki iraz na security na mbiasa county lakini mpororia mbiasa county na iweta ngaro nguruma mama kai mwari na mama akwire ate mama ate mama na to kuote mbio ene mpororia iko makoza alivia kankwaria manto yarankumenya imanto yoma nondo beshiri manene central government ikanena county government kende utevia lakini ando utevia ikandikira ntu bakoringa mama ni mama inyokwe mama ni mama porotela bena enyinge lakini ake Meru no mwangato kwa kiuria kabata kwenda na we Mpûrû wadote kwenda kuro kiuria ana kumakuro kwa yini bwana bo nawe ngabana we wadote kwenda kuro kiuria ana kumakuro kumwangaza Mpûrû nkuru kinathekelete mirandi ekweya na matangi na mibire ruwe amwe na mubango yokolea akiwa mirandi eteguna Meru no nambi Meru ina 14 billion woni 14 billion ilienda mbesi kandi mbesi unaenda igetoro professionals antubana akili ebakibori bakarambe bakabanga ni ata Meru county ibati kwa Kawîra becha Nziki tio kuna kunelia hapana tukorea kuna kunelwa Bogorea tunaenda kunengerwa haki yetu ya Meru county ivunya la Meru county lakini temu mtu yakua honga okala kana Meru na ng'ombe okunengerwa ng'ombe tiani ukama ukubano mani buti tuwekera tuinde itu atongera tu mani tuwekera na sikonyo na tutekwa na mani buti tutekwa na ng'ombe tunaenda ruwe tunaenda mbio na tutekwa na ngono sia ila alimu tutekwenda na tutekwenda wakolewa sisi wa maskini kama maskini babwe batu tunataka fence itengezwe tunataka barabara itengezwe tunataka maji ya pipe iwekwe aretie gitara ntuku yo kongowera mpuminde ana kweya na tie wake chukuru secondary Mutewa ere imotorio chukuru era thoma ere primary Mutewa na araruoretie mirandi kithumba ere ongeti cioro amwe na wakibwa nyumba ya administration na araria bainyeletie muno batu bo atiari kuiritaniria kithomone kia ana bao ukethawe muntu we na ome wekera pempe fertilizer no achiwira nete fertilizer mwana ora no amuwira kore atiari balea batiche nyumba yana bobo bakari ana bari tukuiba kunyabandi benyura nyumba cio kinya mimba iba kwata be watoto tukarande nabo itoburomba bwara kinana benu mtoto akitumwa nyumbani kwenda kuleta karo mzazi anampeleka kwa shamba kuvuna miraa
Kama we ni mzazi wa aina hiyo, ni onyo. Mimi sikuombi, siku ya leo sikuombi, na nitakukujia. Kuanzia leo nataka kuomba principal, wale watoto ambao walitumwa nyumbani na hawajarudi, wamekaa more than 1 week. Nataka majina yao na majina ya wazazi. I'll arrest the parent. Nikiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mũkiri wa Mĩthika.